الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sini teman-teman lebih selesur melebih mungkin pakalapiri kum Allah Taala. Rilalan na yewe wani mabarakat na kum Allah Taala angkaki napindrengi umur kum Allah Taala, napindrengi apa uleng kum Allah Taala. Makoto paro angkaki napindrengi kum Allah Taala tepuk. Ya. Mudah-mudahan ya tepuk iti ilatu salaini matu yewe linona kum Allah Taala. Amin. Nasaba yaro yasengi amatengen lega gemisen. Baca sang adie melok mana ki mate. Wadi janji maganti wadi to janji meteta. Wadi to janji malasa ki wadi to janji dena to malasa na to mate. Sebab ia matinge makanya Nabi ta la ya'lamu ahadukum dega ga tomisengi salah sewana tu tori pancajin na Allah Taala. Narima pananaro insyaallah ifalli se iro atau tongal linota na sama amalak madece. Ifalli se atau tongal linota na sama gau-gau madece. Terutama ya roh tuda-tuda ki mengkalingan cara malalan na masigie. Sabana rampe Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di Nabi ta ni gini kita tuda isi di onrong ya. Rilalan na tuda-tuda ganna ya roh irampe-rampe ni ayat-ayat na Allah Taala. Irampe-rampe ni hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istami'u wa ansitu. Nafadejegi engkalingana nania natumanni aga napalatu ke pacaramai ya. Jadi dena tu dak bawa. Jadi nafadejegi engkalingana nafaang yang aga napalatu ke pacaramai maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khairum min alfi rakaatin malabbi itu dak tudamna ya tu tawe dibandingkan si 10 rakaat sampaya sunnah ya. Jadi tudat-tudatan lalai yang roge insyaallah lolongan ki apala malabbi na ia si 10 rakaat sampaya sunnah. Amin. Melo ifatarui pengajian yang sudah kita baca bulan lalu itu kita sudah masuk di at-taharah bersuci. Aga melo ipacingi angka 2. Aga yaro najisi si bawah. Najisi si bawah apa, Bu? Oh, liu ni. Yaro melo ipacingi 2 najisi si bawah hadis. Yaro najisi telui. Angka yasa najisi batwa, angka yasa najisi becu, angka to yasa najisi lalu tengah. Hadis 2. Angka yasa hadis batwa, angka to yasa hadis becu. Aga yasa hadis batwa wajib cemeh junub. Yasanya hadis becu wajib jenne. Uratoni rampero masalahna jenne. Iya. Ya rokon na jenne siaga. Lo, Bu. Ibu, siaga rokon na jenne. 2. Siaga ro. Baik. Jadi rokon na jenne maka dia Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nomor sedi rokon na jenne ibisangi rubai. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq ibisangi
jari letu siku Kemudian famsahu bi ru'usikum udue teluni. Kemudian bisengi aje letu matana aje. Kemudian tertib. Ya. Kemudian ditambah niatnya ya. Jadi temu niat ko bisengi tapai. Jadi pertama ibisai tapai, yang kedua ibisengi jari letu sikue, yang ketiga ibisengi ulue, yang keempat ibisengi ajeta. Yemi rolokon najene. Jadi ibisai dah cule sunami. Ya. Ibisengi ingyoe sunami. Ibisengi dua jari tak sunami. Ya tu. Jadi eko sunna si selera sunna dia nama gaga. Jadi eko angkat to majene dak culina yolo nabi sena apa jarina asayene na. Nasabak magai sunnah nasi seleren. Yemi nadena asa ye kuajena yolo nabi sena apa nabi sena panna. Ya nasabak magai rukun nasi seleren. Paham nih Budi? Bu? Paham nih? Ya, jadi dia. Nah, makutana sikap pema Bu. Siaga rukuna jene. Hah? Endang ya, pada ini bilang ada endang ya. Niat dengan tertib, ya sangat tertib seolah-olah matarate, ya. Dia nasi seleren, ya itu. Kemudian kurani majene, ya kokoe masuk di babul istinja, bab tentang istinja. Aga ya sengi istinja, mak bisa. Ya, aga melo ibisai yolo si bawa mondri, lalu teme si bawa lalu, lalu tahu si bawa lalu, ya lalu tai, ya jadi melo ipacingi yolo si bawa mondri, lalu nate meta si bawa lalu nate tak yolo yasan al istinja, ya. Ya roko to melo tama lalana WC isunnakangi ipak dioloi aje atau tato biota. Kiri ya. Jadi ya koto melo tama WC ipak dioloi aje biota ya koto melo masuk aje atau tak. Ya. Makanya Nabi ta ni ini kita wadai. Nania mutamari WC na mutamai aje abiona. Yaqulu Nabi ana baca nasa nabita Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Maka dia Nabi tak dena diganggu oleh di setan ya tu. Ya na tu Nabi ka tahu biasa kota mai WC boleh lalu na WC nak kena di ulu. Boleh tama WC masuk oleh WC mega lasana na kuliah. Nasabak mage maka dia Nabi tak ya tu kolalan na WC 140 jin. Penganduan WC ya. Jadi sini na ya tu WC angka 140 jinna. Ya, makanya nih ini kita tama lalan WC na baca Allahumma. Ya, yari kenapa mulai bismillah nasaba asanna kum Allah taala. Allahumma inni a'udzubika puang melo alindru ka launi iko puang launi ini puang minal khubusi. Jadi ya naik pada doa surah Nabi kita ya kot tama lalan WC sebab nasa Nabi kita itu 140 ji mengenruari lalan WC dan eko dia naik baca ya pada doa ini dia nak ganggu ki makanya mega atau tama WC tapok buang mimaranda buang mafat diulun na mati ya. Makanya mega tu tahu pada WC monro biasa masuk boleh WC bapak dah tu jaga ya biasa ada orang begitu ya. Sebab magai na gampi ji ya gitu. Jadi ini pada doa nampak doa Nabi kita ya pertama ki WC iba mulai nasabak aje abiota yang kait ta melalui WC dan nampai baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu ya nasang ustaz pekoje cara na melo ibaca nak kena ki joli-joli. Nah dia na yung letter niya na jari ati maka aja yoga aja tahu ka bukon tanpa lupa bawa mana macik sebalo ya kita tajiri ni kecara ustaz dia na yung le baca maka dah si Nabi tak namo maka dah bagi bawa bismillahi Allahu akbar. Itu
Jadi angka bacana ya kodeton atau joli-joli ayat atau sunnahnya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Tapi ya umpamanya masih ke lada ni mampi ke lada ni tak ciri-ciri ada nama gagal tak pemakan ni bismillahi Allahu akbar pret masuk ni dia nama gagal ya sebab malada ni itu cuma dimuliakan Allah nih. Kemudian dari potong masuk isunah ni nasabah aja atau tak ya. Si salah tosi nari kotomelo tama masih gie aja atau tayolo ya tosi nari komelo ki mutama lalu na WC isunah ki aja abio tayolo na inapa nari kotomelo masuk aja atau tak ipasu yolo. Nah, ya naro nampak guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nareko masuki pula di dalam WC agar dibaca bu. Halo. Agar baca bu masuki pula di dalam jamba-jamba ngange teme-temenge. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ayar perlu doa naro. Nareko to masuk boleh rilalan na WC. Ayan nampak Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya tambahanna ini Quran iwe nari potut teme jangan membiasakan teme tetung aja lalu. Sebab itu kalau orang kencing berdiri itu akan menyebabkan ginjal kita tidak bekerja dengan baik kalau ginjal emosi. Nah, jadi kalau angka tahu tulis teme tetung itu magati umur 50 tahun itu mau petinya ke malada nih ya. Tapi kalau teme itu atau tidak bawang tidak jongkok tidak ya ya nampak kurangnya gamata ya rifat tetungi untuk atau tak ya. Jadi kalau teme itu rifat tetungi untuk atau tak ya ya untuk abiota Ivanono ilariawa malempu ya malempu yaitu cara kencing. Jadi pada tongi untuk atau tak naik apa ipalempu ya untuk abiota ya insyaallah. Nah sini dulu sini ya perhati lo ya oke sini ya ya. Sini ya insyaallah ya patatongi karena untuk atau tak tudaki jadi lakoni aja tak sebalik. Nah pakai cerita ya. Jadi kau tudaki makwe dan apa kenapa kurang agama jadi ya kau sini ya ini patatongi oke. Ya di mana tuh? Ini nih kok. Jadi makro carana no. Jadi kira ututa yang kalau turangi agak senek, untuk abiota yang kalau turun yawa. Iya Pak Murato ya. Jadi kalau ada orang kena lumpuh, asal nulik teme makwe, ada seorang pakar kesehatan ahli tibu nabawi mengkaji itu. Asal tuli rutin wina pegang makro insyaallah najamin itu 40 hari insyaallah sudah bisa berjalan yaitu. Jadi kalau kanakan nastro itu cara itu. Jadi ipak kalutu iro untuk abiota kemudian ipak tong iro untuk atau tar. Nah, jadi makro cara. Nah, ini adalah ajaran kesehatan. Kemudian tentu mapakun apa urang agama dalam cara istinja, maaf bacinya kotor teme ya. Ya. Jadi salah satu cara teme hari itu ibadat to bawa mi maka ada ibadat to malam itu salah. Ya, jadi saya kira seperti itu ya. Ya, pahaman ini insyaallah. Itu caranya. Ya ro, mapakoro carana dari ko melo sempurna ya ro carana ipasu ya ro we temeta ro. Nah, makanya itu koto macik bahwa dinas sumar situngan nanti me itu tuh tetum biasa kamu petati itu ya itu
Tapi koi patatong isi wali ajeta aja tahu tak atau tanya bio. Kemudian di pakarutu isi wali insya Allah itu sempurna masuk mana. Nah sebab secara kesehatan tak buka mana ya roh patutup lagi jalan patutup lagi roh timero. Ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.